salida en vía 9. Train bound for Inca, depart at platform 9. Tren amb destinació a la Pobla, sortida en via 8. Tren con destino a la Pobla, salida en vía 8. Train bound for Sao Paulo. Tienes que aportar tu material. Tren amb destinació a Manacor, sortida en vía 7. Tren con destino a Manacor, salida en vía 7. Train bound for Manacor will depart at platform 7.